Hey guys, it's Yasmin and welcome to my channel. Video ini adalah video pertama aku, dan di video ini aku akan bikin makeup tutorial dari look yang sedang aku pakai sekarang. But before that, please let me introduce myself. Kalau kalian nggak pengen denger aku memperkenalkan diri, kalian bisa skip bagian ini dan langsung ke tutorialnya. Okay, first of all, my name is Jasmine. You can call me Jasmine, you can call me Jezira, karena di Instagram aku udah biasa dikenal sebagai Jezira. I am a makeup artist. Aku memulai karir makeup aku sekitar 1 tahun yang lalu, dan finally akhirnya sekarang aku memutuskan untuk create my own YouTube channel. Simply because I want to make myself happy, I want to express myself, I want to inspire others. Dan honestly aku suka banget nonton video-video YouTube dari orang-orang, dan seems like it's such a fun thing to do, so why not? I want to do that too gitu. Aku sempat mengalami dilema sebelum ini, bingung antara bikin apa enggak ya gitu. Tapi karena aku telah mengalami proses berpikir yang cukup panjang, dan I'm happy enough that now I am pretty sure to create my own channel just because to make myself happy. That is such a fundamental reason, and I'm happy with that gitu. Jadi aku rasa cukup sedikit aja introductionnya. Aku cuma sekedar pengen memperkenalkan diri and say hi and say welcome to you all. Kalau kalian menikmati video ini, please be kind and like this video. Kalau kalian mau follow my social media, aku akan taruh semuanya di description box. I will put my Instagram, my Facebook, my Snapchat, and also my email untuk business inquiry. Jadi kalau kalian pengen tahu my makeup service details, the terms and conditions, or the price list, kalian bisa email aku anytime. Dan juga kalian bisa cek di website aku www.jeziramakeup.com. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan video-video aku berikutnya, you can subscribe to my channel. Okay, I think that's enough, and I hope you enjoy my video, and see you around on my next video.
First of all, I am a makeup artist, but aku mau mulai. Don't say done too much. I think I'm so tired of this freaking intro.